Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, je m'appelle Anggara Habibullah Fauzarusta. Mon prénom est Anggara. Je viens de Wonosobo. Je suis né le 26 juin 2007. SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT merupakan sekolah yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum dengan menerapkan 3 kurikulum meliputi kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan kurikulum kepondokan. Bersekolah di sekolah yang menerapkan kurikulum internasional, saya mengikuti ujian DELF A1 yang merupakan ujian sertifikasi bahasa Prancis yang diadakan oleh sekolah dan bekerjasama dengan Institut Français Indonesia atau disingkat IFI di Surabaya. Saya juga menjadi peraih gold medal dalam Olimpiade Bahasa Inggris yang diadakan oleh Quantum Education Competition dari Bandung. Saya menjadi lulusan terbaik SMP Sunan Ampel Yogyakarta dan juga meraih penghargaan sebagai Mr. Excellent SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT tahun 2025 dan masih banyak lagi prestasi saya yang lain. Di sekolah, saya aktif di beberapa organisasi, di antaranya Pramuka atau Dewan Ambalan dan juga tim layouter majalah Solusi SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT. Saya juga berperan aktif sebagai pegiat literasi perpustakaan SMA Darul Ulum 2 sebagai duta pustaka dan juga sahabat perpustakaan. Saya turut ambil peran di event terbesar SMA Darul Ulum Unggulan BPPT, yaitu The National Science and Social Olympiad sebagai tim kesekretariatan yang mengharuskan saya berhadapan dengan banyak data peserta. Saya menaruh minat kepada beberapa hal seperti membaca, menulis cerpen, dan public speaking, dan juga bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Prancis. Jombang elang de département de Zavae, chrono le nom de ville de Santri. Ce surnom lui attribue en raison du grand nombre de grands passions islamiques, pondok pesantren, établis dans cette région, tels que Tepuyireng, Tambak Beras, Darul Ulum, et Denanyar. Jombang n'est pas seulement connu pour ses pesantren, mais aussi pour avoir dans les de nombreuses figures nationales, comme Kiai Abdurrahman Wahid ou Gus Dur, le quatrième président de la République d'Indonésie. Hidup di zaman yang serba digital seperti saat ini merupakan tantangan bagi kita semua. Sebagai pelajar, kita harus bisa membentengi diri dari bahaya cybercrime. Judi online adalah salah satu dampak negatif dari cybercrime yang telah menyebar luas di seluruh pelosok negeri. Para korbannya kerap kali tergiur dengan keuntungan dari bermain judi online tersebut. Mereka tidak sadar jika telah diperas secara tidak langsung, sehingga kerugian kian menumpuk dan terus menumpuk. Tidak hanya pemainnya yang dapat kerugiannya, keluarga dari si pemain juga pastinya terseret terkena imbasnya. Santen duduk klopo ketupat janur itu, mengatakan penampilan kolo menelebat nyon pangpur. Sebagai duta, bukan sekedar eksistensi dan formalitas, tetapi juga kualitas dan moralitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.